Well, my message to you from the Lord today is part 2 of our message last Sunday, January 2nd. So today is the second Sunday of 2022. Nakapimpintas deti series tayo. Iso nga, alam nyo ta notebook yo, ballpen yo, Bible yo, i-take note yo kakabsat because this is a wonderful message. The topic or the series of our message is what to expect this year. A lot of people are expecting negative things, sorrows, problems, fears concerning the future. Ngayon, as children of God, kada tayong anak ti Apo, what can we expect this year? And last Sunday, part 1, naadal tayo kakabsat kat great endeavor. We expect as HBBC family this year a great endeavor. Iso deti agdama nga building project tayo, iti Barangay 4, deti sanctuary kakabsat. It's a great endeavor because hala nga thousands, hundreds of thousands, but millions ti worth na agingga nga malpas dito kakabsat nga facility ti HBBC main sanctuary located at Bacara. So we are going to expect that on this great endeavor, all of us will unite, all of us will sacrifice, all of us will take part on this worthwhile endeavor for the glory of God. Now, this morning, the topic ay nag-share kada kayo, what to expect this year is, part 2, we expect this year great blessings. We expect great blessings. Okay? Now, tikayat nga asawon ti blessing kakabsat kat God's favor. Amen? Would you like to expect blessing this year? Amen ba mga kapatid? Okay. The word blessings means God's favor. Pabor nga gaputi Apo. In Psalms 139, verses 17 to 18, Psalms 139, verses 17 to 18, kasi di ko na tinasantuan nga surat. How precious also are thy thoughts unto me, O God, how great is the sum of them. You know, no apay nga ag-expect tayo ti blessing, kasi isot pang panunutan ni Apo Diyos nga iyag kada tayo. Mabaling nga ni Satan, plano na nga perjen na ka. Plano na nga pagbalinan na ka nga miserable. You know, plano ni Satan nga dadaulan ti biyag mo, ti pamilyam, ti future mo. Dagiti plano ti Apo nga nasayaat. But if you look at God's heart, ti plano ti Apo kada tayo is to bless us. To pour out His blessing and grace because we are the apple of God's eye. So expect blessing because that is what God is thinking about you and me. How precious also are thy thoughts unto me. Amo yung kabsat, agyamyaman ak iti Apo ta, oray siyakket, damo pelang alawas iti barong at awen. Makita kun kakabsat iti favor iti Apo. Anlang ati church tayo, but even personally in my life. 2 weeks ago, naperdi ti bisikleta. Dito usarot nga tamen, enjoy ak ngamin nga pagbisikletan kada JP kat DJ trail. Dito full sus, ada suspension di sango, ada pa suspension ti likod. Ket a year ago, ada nagatang ko kakabsat nga frame. Ngem awamot pang buok kakabsat tanangina ti pagbuo ti bike. Ket idi kuan pinai-post ko, kaya ka nakakabsat nga 3 days ago, ada nag-respond. Kat ko na nakakasta, gusto mo bang iswap ko itong aking bike ko na? Full suspension. Kat hala nga ang angaw kakabsat na full suspension. Tanangin na ti brand new na dijay. Kat kayat mo ta iswap ko kunana kat jak binay bayagan na kakabsat, anya nga ragsakon. Naperdi de di bike ko, sino ka ta nasigod ti Apo? What a blessing. So itinaperdi di bike ko kakabsat, napanunod ti Apo, no kasano pa ng sukat na. Well, for me, that's just a small matter. Kasi dakdakkel di pan nakaisalakan, spiritual blessings. But on the practical sense, on the material things, mga kapatid, agyaman ak iti Apo that I could say, how precious are the thoughts of God unto me. So nga DJ, bike nga usarag itatagabsat ka, this one of my dream bike. Dream bike ko DJ nga usad into ti Apo. Oh, madaydayaw iti Apo. Now, Psalms 133 verse 3. Psalms 133 verse 3, the Bible says, For God
For there, kunana, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing. Look at that. Dito dapat maawatan tayo kabsat. Why we have to expect? Because God is commanding blessing. No ni Satan, manmandaran na, dagiti cohorts na, dagiti tattao na, dagiti buyot na kakabsat, nga mangperdi ka na tayo, mangdadal ti church tayo, mangperdi ti pamilyam, ngam niya po Diyos, ti manmandaran na kakabsat, kat blessing. For the Lord commanded the blessing, even life forevermore. You know, nakaskas dao ti dating a verse, real personality biyag ko, as a pastor and as a Christian. You know, last week, adamay sa kakabsat, nga buy-buya iti live stream tayo. Kat kunana nga kasta kanyak, amom reverend kunana, nanipod mabuy-buya ka nga tugtukar ti piano, nagkaroon ti arapaap, dapat ti pagtukaram ko magat grand piano kunana. Amoy kahit nga sawon di jay, binilin ti apo day jay nga tao. Tapno blessan na ti church tayo. Kat napintas ti usaran tayo. Kan amuyo pa'y tinaging effect na di jay. Iti na-drawing deta kapilyata yung kakabsat, rinogrugyak mo ti ag-conceptualize ti agbaling nga platform, kan stage. Never in my mind kakabsat, nga agkaroon tayo, DJ area, nga grand piano ti agplastar. Kat ita kakabsat, gaputa, dahito yung kakabsat ti Apo, kat kunana, siguro, actually, isot nang ibaga, kunana, siguro, kunana, talaga imbaga ti Apo kanyak, kunana. Yak ko maibagbaga kada kayo. Ngem talaga nga ako na ti Apo kanya kat ibagamon. Iso nga ibagak king kareveren ko na. Ket tatagabsat, agdrawing at ti stage, eta barunto nga kapilyata yo, di kad, dua iti main attraction di stage. Pulpit, kan dayjay piano. Ket palubos ti Apo, sumangpet to no Martes di piano. Oh. It's a Yamaha conservatory series, C-series. It's a new version of Yamaha Grand Piano. May deliver ton Martes. Apay nga sumangpat, binilin ti Apo. The Lord commanded the blessing. Kuna naman ang kakabsat, daman ang kapsat, kuna na, napintas deti drawing ti kapilyayo. Ngam adalang iti maibagak, kuna na. Adda kurang na, kunana. Anat kurang na, kunat. Awan elevator na. Kunat, haming nga plinano nga ikan adagos ti elevator. Eventually, addan tumatla elevator deta nga kapilya. Because adult members tayo nga senior citizens. Adada members tayo nga PWD. So definitely, kasapulan, ti elevator nga mangyuli kadakwada di main sanctuary. So itat tagakabsat, idi naminsan na aldaw, tinawagak di anak ni, tineksak di anak ni Tita Chato, ni Alan. Kat Alan ko na, give us an idea, sagmamanukad ti elevator. Kat in repair na ka di salesperson da. Nakasaritak ti phone. Kat kunana, 2 million, sir, kunana. Kasi good for 5 persons lang. Nakayo nga napipigsahan kay allowed nga ag-elevator. Ag-elevator kay ti agdan. Para lang kadigiti senior citizen tayo. So imbagat, 2 million ti elevator. Katamom ti kunana kanyak, basit lang abanag deta, basta ti apoy kanatay ti kirid kun pigsa. Amen? Tataman ng kakabsat. Daman ng blessing. Kunana nga kasta di kabsat. Pastor, kunana, reverend, amom tinapintas nga banag kumaka deta kapilyata ito kat kwa. Chandelier kunana. Adda ko mas chandelier na kunana, Brother Ryan. Hagat kunak, akat sinipo ko sigo, di jahin kunak, mas daawak kunak apo. Digito nga banag, sikat making panunot. How precious are thy thoughts? Napintas di jay thoughts, okay na yun sa atin. Pero it's another thing. God is moving in the hearts of people. And He is commanding them to provide the things that God had in mind, nga kaya't nakakabsat, nga mapasamag, iti trabaho, iti apo. So ano di magpakita nakakabsat? This year, we expect great blessings because God commandeth the blessing.
Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil. Ni Satanas lang ti agpampanunot ngamang perditi biag tayo, agplamplano kadigiti dakas nga mapasamak. But God's thoughts are peace and not of evil, to give you an expected end. Oh, adamay sa nga kabsat nga buybuya taga Sanchez. They are watching right now, I believe. Retired nga din yan ti CSU. Kat nabayagan na bulan nga buybuya ti ministry tayo nga kabsat. Adapay gayang message na kanya, ngam recently ka lang nga na-check ko, napan binisita da Pastor Dennis, nakaragragsak. Iso nga, baka next week, palubos ti Apo dito Loni, matuloy tayo, batuloy tayo taon. Palubos ti Apo. Hanggang natuloy, may istoryak to dedatan. Income je apari kakabsat. Tumagas kami, Yanta Sanchez, bisitaan da kay tumam, and then hopefully at the time mapan je lasam, then ijay apari kakabsat. Why? Because the Lord has taught nga hanlaan nga deti building ti mapatakder no di kat ti trabaho ti Apo ma-expand. Nagimbag ti Apo, God's blessing. Now, those are important verses to note. Tapnon ti kasta kat imbes nga numampay makita tayo ti adu nga problema, makita tayo ti adu nga disappointment, ngem expectant tayo kakabsat, blessings will come. Blessings will come. Blessings will come. Because the Lord is thinking to bless us and the Lord commands the blessing to come to us. Now, there are 5 vital blessings that we can expect from God this year. 5 nga importante ka nasisita nga blessing. Nga agpaay ti biag tayo ket namnamaan tayo ti Apo ita nga tawen. Amen? Oo. I am overwhelmed. Kita nyo uray deti trabaho tayo ti Australia kakabsat ket kitam, binilin ti Apo, ipakita man ni DJ Kwa, ayan the Mel. Pakita man, adada dyan eh. Oh, okay. Da ubing yumutan. Okay? Biglang may anak. Oh, binaun ti Apo ni Adonis kini Joan na mapan, halang nga mapan Australia, ditat pagyanan da nga balay. Oh, Brother Adonis, plano ti Apo nga ditat pagyanan nyo, Brad. Ambok nga close friends kayo, but no, it's not just about you and them, Brother Mel and Angel, but it is the Lord after all. Pinampanunot ti Apo. Nga, da kayo nga agasawa, hanlang nga makapangkay ta Australia. No diket, mai-connect kayo ka digito yung agasawa, mai-connect kayo ka dita ministry, dita ipakita man di mission house tayo. These are your brothers and sisters in the Lord. Digito iti brethren tayo. Amen. So ako na kadakwada, ti kapintasan nga reach out nyo dito abroad, di kita ikasangpet. Why? Because they need a family to help them, to assist them, to make them feel at home. Nga uray, estranghero da pelang kakabsat, ngem adda kapamilyada nga sigod. Ken, di kita adda Bible background na. Tanong, di kita nabayagan, dito Australia, akit baka narigatan kakabsat ta, naguyod dan iti nailubungan. Anyway, let's go back. 5 vital blessings to expect from God. Number 1, muna kakabsat, God's providence and intervention. Namnamaam nga ti may nga blessing, favor, nga itet ipaay aramidan ti Apo ti biag mo, ket daytoy panakibaet na king ka, panakibiyang na. Amen? Adu digiti biyang ta makaperdi kakabsat. Ha? Ngam ti kapintasan nga makibiyang ket awan sa bali no hanga ni Apo Dios. Bayam nga ti Apo makibiyang makipaset. Mag-intervene ti biag tayo because dayta nga pa nag-intervene ti Apo, blessing ken kadeta. Proverbs 3:5 and 6. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct. The word he shall direct means, numan pa'y plinanong pinanggap mo, but along the way, ti Apo kakabsat, ket makibiyang. Makibaet, kasi intalek mo ti Apo, deta nga plano panggap tarigagay, ken panunot mo. Oh, idi, kano di mapantay no? Wednesday night. We were supposed to travel to Manila last Wednesday night. Ket kuna ni Pastor June, idi Merkules ti bigat. Bigat deta, nagdesisyon ko na Robi,
Umayak Manila ko na. Umayak sumurot. Umay ko kitang piano. Taamom ni Pastor John, siya, metikulosak ti music ni Pastor John, sigurista ka kapsat, perfectionist. Umayak. Tulungan kagtawar ko na. Tulungan kagtawar. Okay. Nagbiyahe kam ti Wednesday night. After the service tayo. Nakaprepare di lugan ni Tito no, ni cut change oil. Nakaready kam kini Pastor John. Excited kami. Kung kuna ni Pastor John, after 14 years, sa wakas, makapanak man Manilang ko na. After 14 years. So nagbiyahe kami kakapsat. Everything was smooth. Nakalusot kam ta border. Duwa nga border deta. Badok kan di bangir. Sinait. Di ko ang kakapsat. Ada idagas si dito loni. Ijay kadwa na nga hente kakapsat. Kat kuna na nga kasta. Apeg pa Manila kayo kat tay ka anak. Kat agawid kumati malam. Ngam na lockdown jayan da isong hana nakaawid. So di kito'y kakapsat. Nagkarkarara kami. But before that, before kami nga nagbiyahe, nagkararag ni Pastor John. Iturong na kami apo, tulungan na kami, kanakam ti wisdom. Along the way, kakapsa, tawtawagak, tigiti contacts kot Manila, nga paggatangan piano, Xerox, napiti may sakitan tayon, silaw, kentugaw. Oh, tawtawagak, ida kakapsa, tapno ready amin. Sumangput kami jay, ready amin. Okay? Yada kami jay, kakapsa, ma-assess mi ti sitwasyon. Kuna ni Pastor John, narigat tayo tuloy, intervention ti apo detoy. Anyong kapsat, as long as you are sensitive to His leading, kat makita nga digiti paspasamak, intervention ti Apo. Uray nakagayak ka, uray kayat mo unay kakapsat, no makita nga han nga isu ti panangidalan iti Apo. Surutam di panangiturong iti Apo because God will direct your paths. Kat digito'y nga intervention, wano providence iti Apo, blessing aming kadatayo detoy. Hantay ko naan nga, apay gawid na ti Apo. Pinangdan na, jak na aramid ti kayat ko. Mabaling nga ti Apo kakabsat, ada na sa isayaat, nga panang plano na, dagiti pasamak, kan sitwasyon iti panagbiag. On the other hand, when there are situations where it seems to be impossible and difficult, kat kuna tayo, Apo, kasano nga ta deto eh? Kas na imposible, kas na nagrigat, but God will intervene and He will make a way when there seems to be no way. So ang kuam mo kakabsat, no anya iti aramidan ti Apo ti biagyo nga intervention itang atawen. It could be nga dadig iti banag nga makibiyang ti Apo makibaet, igawid na ka, wano, iturong na ka itinasaysayaat, or maybe there are some situations in your life nga kasla imposible nagrigat, but God can make a way when there seems to be no way. So, deta ti umuna kakabsat, biyang tayo lat tangarod ti agkarkararag, agtalag iti Apo, mangikamang, mangitalag, mangitaklin, kingkwana, dagiti plano panunod tayo, expecting that He will intervene in our affairs. Number 2, hala nga importante dito yung blessing, providence and intervention, but number 2, God's purpose. God's purpose. No purpose ko na tayo kakabsat, iso daytoy dayjay panangiwayang iti Apo dayjay pinanggep na nga aramidan iti biag mo. Oo, and God has a way of doing that. On the other hand, Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Now, mabaling men may intend to do us evil. Mabaling nga ti tao pagaramidan na katidakas, mabaling nga dadapas pasamak, nga hana na imbag nga sumangbay. Kadamuyo kakabsat, recently, at dadadig iti paspasamak, nga hana na sayaat. Nga dimteng, bayat ka deti pa nagsagsagana tayo. Iti pa nagpadakder tayo iti kapilya. Ngem, numampay at dadig ito yung kakabsat. Ket, they may affect us emotionally, they may cause us to think, be troubled at times, mabaling nga di tayo makaturog. Ngem no makita tayo kakabsat, nga all things work together for good. Dagayang plano ti Apo, the purpose ti Apo. Kadig ito, nga paspasamak iti panagbiag. Makita nga maragsakan kagat ko nam, thank you Lord. Ang kuman nga makita amin, di na imbag nga panggap mo kan purpose mo, kadig ito nga mapaspasamak, but I trust that out of this evil will come out good.
At the plano, at the purpose mo, Apo, kadeti nga banan. And that is a very vital blessing. So, ibig sabihin, disappointment should not discourage us. Heartaches, hurts, pain, grief should not stop us, should not discourage us. Because even if God will allow these things to happen, God allows them to happen for a purpose, for a good purpose. Kaladete, devotion idikalman. God is waiting to bless us, kunana, di ba? Kaya nangasawan, ti apuhan na ka nga blessan, nuhang ka nakasagana. So He allows those situations in your life to prepare you, to fix you, to make you fit and ready for His service and for His blessing. Ni Joseph, the Bible, he was hurt by his own family in Lakuda, napanje Egypt, di ba? Nayadayo ti pamilyana. And evil things happened to him, naibalod. But after a while, God was working behind the situation. Nagbalit iso na nga second in rank iti Egypt. Here comes a famine. May digiti kakabsat na. He saw God's purpose. Kat kuna na, you meant it for bad, but God meant it for good. Deti inaramid yo, dakas. Ngayon, pinalubusan ti Apo. Because at the plano ti Apo ka dito, to preserve our posterity, to preserve our lives. So, even if bad things will happen to your life this year, this is the point. Even if there are bad situations, there are accidents. I hope awang kumat dumdumten. But there are some accidents, bad situations, that will come your way, to your family this year. Hanggang nga dapat ma-discourage. Hanggang nga dapat maupay. Just keep on. Expect the best. Expect the good. Expect that God is working things out. Nga digitoy nga pieces are only materials to God will put them together for our good and ultimately for His glory. So deta nga kapsat, naglagi po nyo. Hanyo kung kuna nga, awan samot ten, apay kastoy mo ten dagiti sitwasyon. No, God is a purpose and that's a blessing. Number 3, may katlong nga blessing kakapsat is God's provision. God's provision. Expect God to provide for all our need. Philippians 4:19, the Bible says, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sakbay pa'y nga dimteng digiti nga needs. Sakbay da pa'y nga ag-arise. Sakbay pa'y kakabsat nga umay tibiyag tayo digiti nga pagkasapulan na panunutan ti Apo. Kat na plano na, no kasanot panang supply na, panang isabot na, digiti nga kasapsapulan tayo. You know, kasla ko makadeti building project tayo in that time. God had already planned things out. Not only planned nga, plinano na no anat lang nga deti building tayo. Ng plinano na how to provide for this plan. God's work that is done God's way will not lack God's supply. As we obey the Lord, He will bless us. Dapat ti aramidem itang atawan, agtulnog ka ti Apo. Surutem ti pagayatan na. Tung palem kakabsat, digiti instruction ti Apo king ka. As you obey the Lord, by all means, the Lord will bless you. In 1 Kings chapter 17, 1 Kings chapter 17, we have an example here. Ni Elijah, kakabsat, inutusan ng Panginoon to go to Ahab and warn him, there will be famine in the land. Now, look at this. In verse 2, kunana, and the word of the Lord came unto him. There was a direction from God. Una ti Apo, dahito ti aramidem. The word of the Lord came. Verse 3. Get thee hence, turn thee to eastward. Hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. That is the direction of the Lord. Dahito ti aramidem. Verse 4. Okay? And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So that's provision. Nakita yun? There was a direction. And then, when you obey direction, there will be provision. Kaijay ko na ti Apo. Why? Because God said, I have commanded. Ang kaya agbut-butan nagtulnog ti Apo kakapsat. Because when you obey God, you expect His blessing. You expect God to provide. Because God's work that is done God's way
will not lack God's supply. Dada kakabsat nga nag-message kanya kuna damong pastor. Kasla agdanak, agbuteng, agkitakit, agalangan tiriknak, nga agkumit ti kasti kadakkel. Ngam gapo ka digiti preaching mo na challenge sak, I know God will provide. So there was a word from the Lord, there is a promise of provision, and then what happened? Next verse. So he went. There was submission. Nakita yun? Direction, provision, promise, ha? Submission. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. Dito pa nagpatakdir tayo ti kapilya kakabsat, nakamti apo. We are just obeying. This is God's plan, God's mind, God's thought, God's idea. We are only obeying. And as we obey, God will unveil how He will provide. Kat nakaskas daw ti pa nag-provide ti apo. And then moving to verse number 8. O di naibus ti danom jay brook Cherith. Di mo't umay agito din ti pandisal di gitoy ravens. And the word of the Lord came unto him. There was another direction. May manunti apo, kat kuna naging kuana, arise. Get dito Zarephath, 500 kilometers away. Magna. Ilocos to Manila. Which belongeth to Sidon, and dwell there. Ijekag na ed. Behold, I have commanded. No may panggap ti blessing, God commands it. The provision ti biyag mo, God commands it. And it's never too late. It's never late. It's never too early. It's just right on time. Di pa nang sabot ti apo, dagiti kasapulan tayo sa nga maladaw ti apo. No di kat on time ti pa nang sabot iti apo. There may be times you felt like it is being delayed. But God has a purpose for delaying it. Not because He was late, but because it's a purpose for delaying provision. But God will provide those things right on time. So, kung ano nakakapsat, tuloy tayo. Verse 8. Okay? Oh, the word of the Lord came to me saying, 9, Behold, I've commanded a widow woman. Oh, te binilin ti apo, widow woman, there to sustain thee. 10. So he arose and went. There was obedience. Deta ti talo kakabsat. Direction, provision, submission. Baliktado tayo. Direction, submission, provision. Direction, kuna ti apo. Submission, surutin. And when you follow God, there will be provision. Expect God to provide. Let's follow Him, let's serve Him, let's obey His will. Number 4, another blessing to expect from God, God's preservation. God's preservation. Mabaling nga digiti denial, digiti kararag tayo kapsat nga han nga ito ti apo. Mabaling nga han nasungbatan, according ka DJ kayat tayo nga mapasamak. At the changes. But actually, these are God's ways to preserve our lives. Panang preserve na kada tayo. So hantay dapat nga masaktan, ma-disappoint, because God's disappointments are His ways to preserve our lives. Okay? So don't just thank God for the prayers nga sinungbatan na nga intud na, but thank God also for the prayers nga in-deny iti apo. At kunam, Lord, you know what's best. You are wise. And we are willing, Lord, to go through whatever things that may come our way, but we believe we are in the center of your will. God's preservation. My prayer is for all of us, umat nga to ti cases kakabsat, gapo ka deti Omicron virus, 11,000 new cases di Queensland, Australia, 4,000 new cases di Hawaii, and almost 30,000 new cases just in one day di Pilipinas. That's alarming. That's alarming. But my prayer is that God will preserve all of us. May He preserve Pastor June. We expect God to preserve him. So siguro kakabsat nga di ka magtuloy kasi kadwami ni Pastor June. Hanga dete ko kakabsat but he is already senior citizen. Hanga DJ kina senior citizen na, kayat pa iti apo nga usaron isuna. Preserba iti apo isuna. So ipreserba na tayo ti apo kakabsat kasi adda kayat nang aramiden tayo para kengkwana. Lastly, number 5, not only we expect a blessing nga God's providence, intervention, God's purpose, God's provision, preservation. 5, God's purging work. At may kalima, God's purging work. O, anak ka na sound, di purging work kakabsat. Ti apo, ket tukulan na.
ikatan na, pungtilan na, dalusan na tibiyag tayo, tapno maaramat na tayo. Ikaw na the Bible, sanctified for the master's use, and prepared unto every good work. Kasla ko man ito building tayo, demolition, agwaknit tayo, tapno ti kasta makapatakder tayo ti dagdag ka na building. So God prunes your life. God will purge you this year. Kat deta nga pa ng purge ti Apo king ka. Mabalin nga sitwasyon nga ma-hurt ka, matukol ti ugali tayo, matukol ti pride tayo, matukol ti ego tayo. Ngem data kat blessing nga aramidin ti Apo. Amen ba mga kapatid? Nga pong tilan ti Apo, dagitihan na nasayat, wag ugali tayo, ken balyaran na, dagitihan na pagiso, nga plamplano, pangpanggap, pampanunot tayo kakabsat, pendan na, igawid na, babaan ka digiti pasamag sitwasyon. He will use these situations and He will use these circumstances to prune us so that He can conform us. May conform na tayo ti pagayatan na, iti plano na, nga para iti pakaidayawan na. These are the 5 vital blessings to expect from God this year. Are you not amazed? Nagpintas dito yung kakabsat. Anapay sa pulam. You cannot live without it. Kala ko mano karpintero kagat di ka mabali nagubra nga awan di giti nga tools. Amen? Kasla ko maitatangab sa kadagbag-bag kami. Ay kat nagpagatang ni Pastor John di giti 8 pounds nga maso. At di jay may isa nga maso may kat mano di jay Edward 14 kilos. 14 kilos kasano panangi-swing mo di jay kakabsat. So nagpagatang di giti 6 pounds kada 8 pounds ayan. Egat nakitak da Edward idi Webes sa di jay. Bagbagbagan da dete may nga pader ti daya. Di dat jay nabati idi nga pader. Kat ti pagbagbag na kakabsat, martilyo. Martilyo. Agat uri, agbalmalim kakabsat, agat talaga, awan na. Isong ako na ni Pastor John, dakamatan, nagpagatang talo kakabsat. Pinagwurret na ni Mang Ryan, pinagwurret na ni Edward, nagwurret na ululaw da kakabsat. Hindi ko ang sumangpot, di gijay maso, nagbaso da bang. Isong akasta kakabsat, kita nyo, 5 days pa lang, talagang na-demolish ang kakabsat. Why? Because they had the right tools. So kadating nga Kristiyano, di pa nagserbita iti Apo, panang sarangat tayo digiti adu nga panupok ita nga tawen, ken panangaramit tayo digiti anungan tayo, responsibilidad tayo, ken panang fulfill tayo digiti duties tayo kakabsat. Rest assured nga ti favor ti Apo agda kada tayo. Expectant tayo ti favor ti Apo. Kat anang nga pabor ti itad ti Apo kada tayo. Number 1, providence and intervention. Makibaet. So nga kakabsat, don't fail to pray. Basta no ti bigatan, italek mo ti Apo, di kita aramida mo. Sakbay kag biyahe, italek mo iti Apo. Because you expect God to bless through His intervention. Number 2, God's purpose. No umay di kiti dakas nga pasamak itang atawen, look beyond, look past through. Kat kunam Apo Diyos, help me to see your purpose. Hanak ko mamaupay, uray kastoy di mapaspasamak ita, uray kastoy di kiti sitwasyon, unuman kastoy di aramidin ti tao kanyak, Lord God, help me, na di nak maupay, ken tenglem tirik nak Apo Diyos, lawlawagam ti panunod ko. Makitak ko mati purpose mo. See? Number 3, God's provision. Agtulnog tayo, let's fulfill our commitments, let's take part. Di kita mayat nga pamerienda, welcome. Mayat nga pangaldaw, welcome kakabsat. Hamudanagan ako na, no itid ko dito, awan to nakas dito. Naang kakabsat, sukatan man ti Apon. Sukatan man ti Apon, aduman nanti sukat ti Apon. God's provision. God's preservation. And lastly, God's purging work. So expect ko nga itang atawen, balyaran ti Apo, di kiti ugali tayo, tukulin na tayo. Amen? Balbaliwan na tayo, paghambolan na tayo, anabay. Pagbalinan na tayo kakabsat nga sober, na alibtak nga Kristiyano, naregta nga Kristiyano, balyaran na digiti turturong ti biyag tayo, balyaran na digiti schedules tayo, priorities tayo, urnusan ti Apo amin, kat amin digiti kakabsat, at the end, blessing. Amen. So this year, expect great blessings from God. All of God's people say, tumakder tayo kakabsat. Let's all stand. Okay. Apo Diyos nga nailangitan,
agyamang kam kadeti nga mensahe. No, agkurang akman ti panangilawlawag, nga ti panangitid pa iti deeper sense or further nga panaka-eksplikar. Amok apo nga sika nang runa ti Holy Spirit mo. Kat iso ti adadda apo nga nangidanon, nangipaamiris, nangiparipirip, nangiparealize ti essence kan meaning kay papanan, digito'y apo nga bambanag, iti personal abiyag ti tunggal maysa. Ngam ti punto apo Diyos, kaday ti nga tawen, sinanama kami, iti pamendisyon mo. Sinanama kami apo Diyos, iti favor mo kada kami. That you will command the blessings. Sinanama kami because your thoughts, you intend to bless us, not to harm us, not to destroy us, not to break us, nga mangperdi, no diket to build us up. So nga po, nakita mi, digiti nga aramidam ti biyag mi, intervention. So nga surusuruan na kami, Apo Diyos. Ngahan kami, agadesisyon, agar aramid. Kadagiti bambanag, di mi may human kan ka. Di mi da na ikamang na italag. Nagpapa-advise na yasideg kadagiti at adipen mo, dagiti papastor. Tapnon, magaydan na kami. Kat maiturong mo, dagiti daldalan mi, Apo Diyos. Makita mi, dagiti purpose mo, Lord. Dumteng man, dagiti pasamak nga nanaimbag. Yaglawlaw. Na tao, unusit sitwasyon. Ngem Apo amumi, nga the purpose mo nga iyalaw mo, dagiti nga sitwasyon. You are on the throne and you are in control. You will never leave us nor forsake us. We thank you, Lord, that we can expect your provision. Hangkam nga nga madandanaga, nagbuteng, nagserbi, agtulnog kan ka, mang-fulfill ka, digiti commitments mi, because we know you will provide. And thank you for preserving us. Thank you also, Lord, tababaan ka, digiti sasaom. Kat iprun na kami, itangatawan. Baliwan na kami, Apo. Urnosam, isimpam, tarimaanem, dagiti pampanunot mi, dagiti priorities mi, dagiti pamilyami kat biyag mi. All of these are blessings. We consider them your favor, Lord. So nga Rod, dismiss us with your grace at konti gloria kandayaw. Thank you for this challenging message. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen.